Kolie ke wo kyo wem si wa kyo. Ni ko ya ron to le mo ko manene. Ito ta ko gole school ya bana baito. Bai che bai egeri. O gen dia we chigari. Na yanda mage. Ene pati ene ko gera abana bua abana baita batangi. Ese video bitu ya kile kyo ngone video bila kwa ti ko maila. Esa mangana ali bagete ala ya moyawo yo support abana youth oba ekos kera banyole ekos ibanyole sakaliabo na ndo ba support bagendere bayira ne bakonye binyoro byeto bakonye kyombu yaito na kyombu yaiterabe ko ile chinga ke chigana kerero ki driving school mbiamono na kere bishop onchali mbiamono asoko mbwate sinabubwate na mono Korete training keumbu na bamito balia batanyo letari bagalio basoese timu yetangani phase 1 nubwate phase 2 phase 3 paka phase 4 at least ko ranto nyora bana baito abange basoire banyore nechitara ndaune chigano bogendi abamanyimono bibakonye asama gimabo ando bwate chinde do chikoro jimayega nale twajirete igantu baiso kale igato chia banyene bachikore chikonya abana babo abamito baneke umbumuro je baya beire gato gwatara nebo komuto gwatara ne mono abana baito banyore chigo singia banyore bibarua baira ne barabike umbuya ito eina erejera yoka tora konye ke umbuya ito erwesere egende ke wango kende dokwa tena mange to deba itwe diale pasta abana fonse mbiamule Miyamule kabisa. Ege ndio kango chiko basawa wanafunzi. School ye mnego chiko chake training ide chika kichirera ide. Ka kimoto ara maskani manene moje grasi yeke onyo ole keweke kibakonya sama imaino. Kito gocha okora docha iga nale tomate ko akoreki to akore. Ege ndo na batebi ene kosi akaneide korugo soma bakonya lisakara. No sinyo gocha grasi yoko ya bana masome yake. Bona to guru serikali alete ndio smart driving license. So guru ni to yale 8 driving license. Ndo bange na kito kora onyo smart driving license. Yema yete guru se katika tiga na hiyo. Ekosi yeye. Yego guru se iga ewe ita America. Ekosi yeye. Yego ko ya class. Ekosi yeye. Ne yao onyera ni kyombu okonya abantu baito. Asante sana. Na tebire iga senge jorije na rende training iga na tebire gaki na sawa kwatese tiye egorwe esejinguru chanya saya asante sana picha mnago to sabere ekwelende iga alafu bana batake kwelende asante Desde tú sabes que no tú vas a saber officially. Kuna kijana mmoja alikuwa anashukuru kwa sababu ya hii program na wakuje waseme neno moja. Mbwato koboli okomogoka sabantu baminto kyombu abayiboli abaminto n'abana baminto mwezi bali babwate chinguru asenedi mwina nimube ko ino twakolera aya mukora asande na asande tubwaterane kyombi yaiterabe asante sana asante. Tukiwa tumesimama hivi waigate tebai relinga biamono asinge enjoy support ya bairu kwa lingana ya moibere. Karibu sana, tuko na kijana na msichana. Asalamu alaykum jengo kwetu ni sana. Karama sawura. Andika ngeli no andika mbiamona aliteko ranga. Vijana ndio nyoni bagi ya tuwe roho endo kweja. Bona iga abagatu nyoni bagi ya soka ya soka koro bagi no kweja. Ngo sabana ya to tutie bidi. Asinge ndio na o endo kweja. No, como a que vive todo igual, es todo ahí. Que lo que no había tan, que se quedó ya, todo se tuvo, no era para yo, para ya. Y hemos nacido grande. O con el ya no me, ya van a ir a que ya nace de, aquí me acuerdo, cualquier que era que yo me que ya me, hace bien. Ahí no bueno, no es tipo para dice, a mí ya no le vi que la vi esca, de que vi de loco, que yo soy hace school de pasado, ahora una boca y una boca va Oko bakoni. Ano yung lugar na
tonjari mbemo na so right school yanga anda kinana wala tikawe kaso so transport na mulo jana ne na ya buri na ne mi se kras wana kinwe chigo mi sa singe ndio kuna wera ame naga ni bagi kuika mapema. Jamani sana, wacha mwenzako. Jamani sana. Makofi mazuri. Wake na chiko chingine. Thank you very much young man. Yes, Cristiano wetu. Sogea hapa karibu na mimi. Yes. Kalia pale. Just kama ni tangu kusi ngoro kiacha. Kwa kushika mwezi. Yeye. Eso botareka tonche kosti. Mbali mako ile chance. Lakini mbali ole. Lakini kwa niyo na tu anyoje. Yo tu kwa tele ni na basa. Wewe chao tafanya uchukuzi wewe. Sasa kwa kushika mwezi. Takwesa 2027. Jamani sana, makofi. Makofi mazuri, asante sana. Hivyo tutaomba baadaye wanafunzi wote wataingia kwa magari na walimu ili tukaweze kulaunch. Nataka tufungue hiyo bana ikuje hapa. Toa hiyo bana ikuje hapa, tupigwe picha pamoja na mheshimiwa. Pale kwa picha ndio utapata faida mzuri kila pale.